बरमायाव बिजली महत्सवजों सोमोन्दो लानानै उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य आयदाखौ लानानै सावरायदों। 75 बोसोर आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लानानै बरमा कलेजनि नब्लां न'आव बिजली महोत्सवखौ फालिदों। बे बिजली महोत्सव फोरबोजों सोमोन्दो लानानै उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बे आयदाखौ लानानै सावरायो। बे सावराय जथुमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बीटीसी सरकारनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा। लोगोसे बे सावराय जथुमायाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासन्दा फेरटिन बिथाङाबो बाहागो लायो। আজি আমাৰ অধিৱেশন নিচিনাকৈ সকলো ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ লগতে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব বুজাৰ কাৰণে আজি এটা প্ৰগ্ৰাম এটা কৰা হৈছিলে। সেই প্ৰগ্ৰাম মৰ্মে গোটেইখিনি নাট্য আকাৰে হওক বা বিহুৰ জৰিয়তেই হওক সকলো ৰাইজক অৱগত কৰাইছে যে আমি কেনেকৈ চলিব লাগে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আৰু সকলো কথাখিনি ৰাইজক অৱগত কৰাইছে। মই জনাত ৰাইজে আমাৰ আগ্ৰহ নাই, সেইকাৰণে ৰাইজে ইয়াতে সেনেকৈ আহি উপস্থিত হোৱা নাই। কাৰণ ৰাইজে জানিলে হয়তো সকলো ৰাইজে নিজৰ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথাবিলাক জানিলেহেঁতেন আমি কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে। অমৃত মহোৎসৱৰ লগতে আমাৰ উজ্জ্বল মহোৎসৱৰ যিটো নেকি আজি দীনদয়ালৰ পৰিস্থিতিত আমি গাঁৱে ভূঞে যিবিলাক লাইনবিলাক নিয়া হৈছে সেইবিলাকক কিমানখিনি নিয়া হৈছে সকলোখিনি অৱগত কৰাইছে। সেইমতে ৰাইজে বুজিলে নিশ্চয় তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিলেহেঁতেন আৰু যিবিলাক কানেকশ্যন লোৱা হয় লাইনৰ সেই বিষয়ে জনোৱা হৈছে। সেইমতে যদি সকলো ৰাইজে নিজৰ কাণেৰে শুনিলেহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন। কিন্তু সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যেন অমৃত মহোৎসৱৰ যিটো নেকি আজি উজ্জ্বলাৰ আমাৰ যিটো নেকি আমাৰ লাইনৰ বিষয়ে যিখিনি কথা কোৱা হৈছে সেই কথাখিনি যেন সকলো একত্ৰিত হওক আৰু সেইমতে ৰাইজে আগবাঢ়ক। ৰাইজৰ জৰিয়তে সকলোখিনি শুভবাৰ্তা আগলৈকে যাব লাগে আৰু আমি সেইখিনি কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিখিনি আমাৰ ইয়াতে আয়োজন কৰিছিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ যে আগন্তুক তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰি সকলো ৰাইজক অৱগত কৰক। অৱগত কৰাৰ লগে লগে ৰাইজৰ সজাগতা আহিব আৰু সজাগতাৰ মৰে ৰাইজৰ प्राण बासिगौ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101 536360 70020262133 9101536360